Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, n'amakuru menshi kandi yihuta agezweho cyane cyane kubiri kuvugwa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo. Ndaza kuba ngenda mera ku makuru y'imirwano, amakuru y'imirwano atugeraho hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama idasanzwe turaza kuba tugenda tugarukaho y'abarwanyi ba P5, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abarwanyi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazaga kuba bagenda bakora inama. Iyi nama yaje kuba igenda ivamo iki, turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda mvahanga kandi ndongere ngaruke ku ngabo zidasanzwe z'umutwe udasanzwe zongeye kuba zigera mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho izi ngabo ngo ziteze kuba zazagenda azifasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba zagenda zigarura tumwe mu duce twagiye twigarurirwa n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Izi ngabo rero bakaba ari abasirikare benshi kandi ngo bafite imyitozo ihagije kubera ko bamaze umwaka n'amezi atatu bahugurirwa bimwe mu bice bigiye bitandukanye bya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko biteguye kuba batanga ibishoboka byose bakabasha kuba bagenda bagarura utu duce twaje kuba dufatwa n'inyeshyamba za M23. Ndaza ko ngenda nzigarukaho ese zerekeze, ese zije zituruka he, byose uraza kuba ugenda ubimenyera hano mu kiganiro cyacu. Ndaza kuba ngenda mvanga kandi imite nihuta cyane, n'ubundi ndaza guhita ngaruka ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano ibintu ni byoroshye cyane. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kuba zigenda zihura n'uruva gusenya mu mirwano ikomeye cyane yaje kuba igendeba, aho abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Fardc bongeye kuba bagenda bagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe, ndetse baza kuba bagenda basiga cyangwa se bashyira ubuzima bw'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 hasi, dore ko abagera kuri batanu bose baje kuba bagenda bahasiga ubuzima. Ibyo byabereye byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano muri Kivu y'Amajyaruguru, Kalehe. Iyi Kalehe rwose nyaboneka ikomeje kuba igenda iba isibaniro ry'imirwano. Ngira ngo hano muri Kalehe mu mujyi ya za Tishunguti ndetse na hano muri za Zilalo hakomeje kuba humvikana ibiturika bikomeye cyane mu ijoro rikeye. Turaza kuba tugenda tugaruka kuwateye kuri ibi biturika cyane cyane, dore ko ari imirwano yamaze umwanya mutoya cyane. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nerekeza hano, nibura abantu 12 bapfuye hano mu kiyaga cya Tanganyika. Bagendaga bajya hehe, dore ko ubutabazi bukomeje. Byose uraza kuba ugenda ubikurikira hano gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri ya nkongi y'umuriro, nibura arenga miliyoni 200 zikaba zarahiye hano mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi mu mpanuka iheruka kuba igenda ihaba. Iyi mpanuka yatewe n'iki? Byose nahangaha kuri channel yacu uraza kuba ugenda ubikurikira. Turaza kuba tugenda kandi tunagaruka kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wahaye imbabazi Brigadier General retired muzira guhaga. Byose nahangaha gatanu kuri gatanu. Maginga ya aha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakaba hakomeje kuvugwa ubwiyongere budasanzwe z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi ku kibuga cy'imirwano, aho bagiye kuba bagenda bahangana n'ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu mirwano ikomeye cyane iri kuba igenda ivugwa.
Uburundi maginga yangaya bukaba bwamaze kuba bugenda bwohereza ingabo hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gice cy'imure cyo mu Minembwe. Ingabo zidasanzwe zimaze umwaka urenga zitoreza hano mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari abakomando kabuhariwe bagiye kuba bagenda barwana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagenda bakirwanirira barwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Kandi aba basirikare kandi bakaba bavuga b'u Burundi bakaba boherejwe ku butaka bwa Kongo. Iyi shuro igaragaza ko ari ubwato bushya bw'ingabo z'u Burundi bwashyizwe ku uyu mugoroba wo kuyu wa gatatu mu kiyaga cya Tanganyika hafi y'icyambu cya Rumonge mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Burundi. Ubu bwato bukaba bwatwaraga abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi Fdnb, ndetse bari bafite ibikoresho biremereye cyane. Mwibutse ko no mu ijoro ryo kuwa kabiri aba basirikare bari baje kuba bagenda binjirira ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bakoresheje iyi nzira y'ubwato. Ibi byaje gutuma abantu benshi bakomeza ko bagenda bagira impungenge ndetse n'ubwoba bukomeye cyane, aho bavuga bati byanze bikunze ibintu biraza kuba bigenda birushaho kuba bibi. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare abivuga, kohereza ingabo muri Kongo byarakomeje mu minsi ishize. Ubu ni uburyo bukurikira ubwo bwavuye mu ngabo muri 2025 nyuma y'uko M23 iteye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane akaba aribwo hatangiye kuba hagenda hiyongera ingabo z'abarundi zikwirakwira hano mu bice by'iburenge. Hagati ya Kanama 2022 n'Ukuboza 2025 abasirikare b'u Burundi barenga 20,029 boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko raporo y'imbere mu gihugu ya Minisiteri y'Umutekano ya Kongo yagiriwe inama yaje kuba igenda ibigaragaza cyane cyane. Kuri ubu abasirikare barimo kunyura mu mujyi wa Baraka uri ku nkombe z'ikiyaga mbere yo kugera ahantu henshi mu turere twa Fizi ndetse na Mwenga, harimo Kalehe, Murima, Karinga, Mikenge, Bidegu, ishyamba rya Mukoko ndetse na Runge, nk'uko dukomeza kuba tugenda tubikurikirana 5 kuri 5. Bikaba bivuga ko intego ari ukugarura ubuyobozi bwa Minembwe Satere, agace gatuwe n'abaturage b'abanyamurenge kandi karinzwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 na twirwaneho, dore ko aribo bamaze kuba bagenda bafata utu duce. Ingabo z'u Burundi zirimo kurwana hamwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe nka Wazalendo ishyigikiye cyangwa se urubyiruko rwishyize hamwe ruza kuba rwiyemeza kuba rwagenda rurwanira ubutegetsi buyobowe na Perezida Antoine Félix Tshisekedi mu buryo bwo kuba rwagenda bushyiraho ubutegetsi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kurwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nijoro ryakeye haje kuba hagenda haba inama hano mu mujyi wa Uvira. Hakaba hakorewe inama ikomeye cyane yahuje abasirikare bakuru b'imitwe ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bakaba ari abasirikare cyane cyane bazaga kuba bagenda biga ndetse banahuriza hamwe ibibazo bikomeje kuba bigenda biranga iyi ntambara yaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikomeje kuba igenda ihuza umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo Fardc. Iyi rero ikaba ari inama yahuje abarwanyi b'ingabo z'u Burundi, Wazalendo, Fardc ndetse na P5, aho biyemeje ko bagiye kuba bagenda barwana urugamba ngo ruri profession, kandi bakirinda kuba bagenda bahohotera abaturage kugira ngo umuturage akomeze kuba agenda yibonamo ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko amakuru ari akaba avuga ko bagendaga batangaza yuko bigoranye yuko aba baturage bagenda babizera mu gihe baba bariho bagenda babahohotera, kandi dore ko ingabo idashinzwe guhohotera abaturage ahubwo ishinzwe kuba yagenda ibarindira umutekano. Bakaba banatangaza ko ariyo turufu ikomeye cyane bazagenda bakoresha mu buryo bwo kuba babasha kuba bagenda batsinda uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 gukorera neza abaturage kandi bakagenda babibonamo.
mu yandi makuru kandi agezweho hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru aturuka hano mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano yongeye gukara hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirimo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'abarundi, aho imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR bakomeje kugaba ibitero simusiga ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Amakuru akaba avuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bya Karingi ahagana ku isoko rizwi nka Gatatu mu gace ka Bidegu. Muri ibi bitero kandi abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ndetse n'imitwe ya Red Tabara irimo ikomeye cyane ifasha aba barwanyi bakaba baje kuba bagenda basakirana n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru akaba avuga ko ingabo z'u Burundi na Fardc hamwe na Wazalendo zasubiye kuba zagenda zifata ibice bigiye bitandukanye kandi zigenda zihasiga ubuzima, dore ko n'abarwanyi bazo bagiye bakunda kuba bagwa muri ibi bitero. Ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bakaba baje kuba bagenda bahatakariza umwe mu basirikare bari bayoboye nka Paratuni Sageti hano, nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abigarukaho muri iyi nkuru. Bikaba bivuga ko rero nubwo iyi mirwano yabaye kandi abaturage bagifite ubwoba bukomeye cyane bw'uko imirwano igihe icyo ari cyo cyose iraza kuba igenda ikomeza ahangaha. Nibura abantu 12 bapfuye mu mpanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Tanganyika hafi y'umudugudu wa Kuyu muri teritwari ya Karemi mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa na societe civile ya chefferie ya Rutuku. Ngo ubwato bwa moteri bwavaga Ikasama bwerekeza Kamura Lombo bwarohamye mu gitondo cya kare butwaye abagenzi n'imizigo. Iyi ni impanuka bikekwa ko yatewe n'ikirere kibi ndetse n'ubwato bwari bupakiye birengeje urugero, nk'uko bikomeje kuba bigenda bitangazwa. Naga ari ubungubu gusa kandi haje kuba hagenda havugwa impanuka hano mu kiyaga cya Tanganyika, dore ko umunsi ku wundi hano hakomeza kuba hagenda haba impanuka zigenda ziba zitandukanye, cyane cyane bitewe n'ibiba byagiye bipakirwa mu buryo bugiye butandukanye. Mu yandi makuru kandi Brigadier General yahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahaye imbabazi abantu 5 bari barakatiwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha bitandukanye. Brigadier General Fred Muzira guhaha wahoze mu ngabo z'u Rwanda, iteka rya perezida ryasohotse mu igazeti ya leta ku wa mbere itariki ya 13 Mata ryerekana ko mu babohowe harimo Muzira guhaga wahoze ari umuyobozi mukuru wa societe ya Horizon Group Limited hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muzira guhaga yari yarakatiwe igifungo azira kuba yari yaragize uruhare mu gukoresha nabi umutungo ugenewe inyungu rusange no kutamenyekanisha icyaha gikomeye ahanishwa, dore ko yaje kuba agenda ahanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Undi wahawe imbabazi kandi akaba yitwa Lieutenant Colonel Retired Robert Nkusi wari warahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu gukoresha nabi umutungo ugenewe inyungu rusange. We yari yarakatiwe igifungo cy'umwaka n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu bandi kandi bahawe imbabazi harimo imbabazi ni Darwin Bertramete wari uhagarariye societe ya Canet Construction ikomoka muri Turukiya ikorera hano mu Rwanda, wari warahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu gukoresha nabi umutungo ugenewe inyungu rusange, agakatirwa igifungo cy'umwaka 1 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Emmanuel Kanamugire kandi wahamijwe icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye agahanishwa ihazabu ya miliyoni 154
154 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse na Devota muja wa Mariya wari warahamijwe icyaha nk'icyo agahanishwa ihazabu ya miliyoni 84 z'amafaranga y'u Rwanda. Iri teka rya perezida kandi ritangira gukurikizwa ku munsi ryatangarijweho mu igazeti ya leta. Muzira guhaga kandi n'abagenzi be nyuma yo guhabwa imbabazi bagomba kubahiriza amabwiriza atandukanye arimo kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze urwaho batuye mu gihe kitarenze iminsi 15 uhereye igihe iteka ribaha imbabazi ryatangarijwe no gutanga amakuru arambuye yaho batuye, umudugudu, akagari, umurenge n'akarere. Bagomba kandi kujya bitaba ubushinjacyaha buri kwezi ku itariki bazagena, ndetse no gusaba uburenganzira Minisitiri w'Ubutabera mbere yo kujya mu mahanga. Mu gihe hari impamvu yatuma batubahiriza ayo mabwiriza bagomba kubimenyesha umushinjacyaha bakoresheje izindi nzira ziboneye, bagasobanura impamvu y'ubudashobora kwitabira aho bari. Bagomba kandi kwiyambaza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nabwo bukabimenyesha ubushinjacyaha. Aya mabwiriza kandi azakurikizwa mu gihe cyose igihano cy'igifungo cyari gisigaye kitararangira, ariko ku bantu bari barakatiwe ihazabu gusa. Ayo mabwiriza azahagarikwa nyuma y'amezi 6 uhereye igihe iri teka ryaje kuba rigenda risohokera n'igihe baherewe imbabazi.